Tina wa President William Ruto kwiyumilia na kunena na NND kukonia uthukomi wa serikali otondo serikali yethitwe yika na kwathana kwika maundu kivathukanio kuma alika kivilani NND kivathukanio na muno maumilile ende kumya mawoni me kivathukanio kumana na uneni wa President William Ruto na ikatwethukisie amwe mawoni ma NND. Wachambe ni kunena kuhusu undu musumbi wa weta mwenani wa monde. Kino chambe kilangwa ngutarajia musumbi anene mwenani wa monde. Ngutarajia musumbi anene ngewa ya corruption. Nundu akwimbiza corruption niwe sumbi kitendini wa Kenya yito. Nekatuma maisha maito mekalondo mailie. Kila kingi musumbi ngwesila ja otonya kunene ya mwenani wa monde. Ngwesila si anene ngewa ya uiti. Kwimbiza undu kutoa na ubindwa undu kalile mbithwa kuilia. Lakini musumbi mundeni newe anena newe asia kana mutu nuna theise mutu waka 130 ana umia 250 na sani wende musumbi ine kwani kwa thana nduka ga wetha asa obeti busteta usika na bala wawe no ka musino ndo akwemithwa ko manduka netu se mutu mbesa ila uma na twezo tena 180 no tena mana ile ndo kwata mutu angima na musumbi ni sani waza kana no theise mutu oko kasilingi 130 ngasani wende we musumbi sindu isi akaone na ikaone na umiti bakana kita okoma na akaota ndo akwemithira tu yenende netu wa tobineke kete monopio kino kila genge ningewa ya uiti ngewa ya sha nyemwene ta mwene ndene basha na naumwa bana thi sibitali ndo na kuyitewa ni level 5 kangundo na level 5 kangundo na thina yitewa ndio ndo na ndawa ndiandikiwa ni ngaite wenza na saizi na mina kuandikiwa ni ngaite wenza ila mbeza cia sha every month nene ba mbesa yunga za ni asia uitio unasobiwe na munzia yeba kana oiti auso beti anzia yeba ko Mr President kindu kila chanda wane na munani wa monde tikindu ndo tarajia nyetane mu Kenya na nyemaoni mako alango tarajia ni kana Mr President kila nesio mumanda nacho ni kindu chambe ndaka ya utoba kalangi ndo akwembithwa kila time ayenda unena nena na tunoni serikali ya President Uhuru dada nena nga daily after month kanena na President olothi omoya oya ulani Uhuru ainena nuna nena okindu kethia tatu yenende ni twaiwa tatetheka no kethia maisha ni macheji nyini tarajia au mundu musumbi athesie mauta ndine we idene yange wa mauta asia kana kubikia watu bigite Kenya kana economy je sawa pipe kendo kina thina na niwe mwene engaliko cia kangundo elona tembea ndambuka cio kamba tunewe asia kana Kenya ndina stima ngasani wende musumbi sindo yuke onena ake kumya ba kuti yokulia President William Samoei Ruto muno ambe minana na Olusani ola we serikali ni yake ndo agwembithwa Olusani niwe wothothete mathina ati na mota Kenya kila kingi waleta usobia ni kindu chetwa uiti waleta betanga na muisi kwetwa sha ndo ndize sha cho chike mania cia chaka na imania sha chao ni waleta betanga sha na katutungia NHF ndo agwembithwa NHF inaendanga kwa hospitali private na ndiitwa ndo agwembithwa tani mwene ene neze ya mbesa but for now sindu yukweta sha iita na hizo no gezeve na no nonsense sindu cia bathai atobetangie sindu hii na itwete au itio la waleta ndo agwembithwa tene ndi na iteba akoti na ekakoti esha ithiene netweyebe ya na none we maundu ala musumbi wa nena lakini umo wa maundu ala musumbi wa nena undu mwani yetelete mundu musumbi address ni mawia ana youth maito nundu ciana cito cie mesieni na cina kisomo kila kikwende konangi mailite itha mena mawia kuma obisini kono ni yetelete musumbi awetwo kindu yulu wa ciana icito cie kumuci nundu mongini maingi biye na ciana cito ni likite muno maundu ni makunywa nundu moni aido ni yetelete muno niwe musumbi undu kuweta yulu wa kuola mayuthi maito amaliche uyani ni kenda na momambelelio kumanda ngewa yondu meko kwimarisha ke maisha.